Siyofika ngomnyama lemveje siyofika yekuseni kumpondo zakho siyofika ngomnyama lemveje siyofika yekuseni kumpondo zakho siyofika ngomnyama lemveje siyofika yekuseni kumpondo zakho siyofika ngomnyama siyokale kude siyokale kude siyofika ngomnyama lemveje siyofika yekuseni kumpondo zakho siyofika ngomnyama ngikhonza sisiwe ngikhwatha mbopomeni fana ngiyaphaphazisa ngoba ngikhonza sisiwe ngikhwatha mbopomeni fana ngiyaphaphazisa ngoba ngikhonza sisiwe ngikhwatha mbopomeni fana ngiyaphaphazisa wena thuma shamati moni wowe fana ngiyaphaphazisa wena thuma shamati moni wowe fana ngiyaphaphazisa ngoba ngikhwatha sisiwe ngikhwatha mbopomeni fana ngiyaphaphazisa thuma shamati moni wowe fana ngiyaphaphazisa thuma shamati moni wowe fana ngiyaphaphazisa kai kapaka ngapane ngopesata kai kapaka ngapane ngopesata kai kapaka ngapane ngopesata kapari papa kapari pepe kapari papa kapari pepe kai kapaka ngapane ngopesata wena ngikhonza sisiwe ngikhwatha mbopomeni fana ngiyaphaphazisa satisfied itipumelaba wafika wakufa ngedolo wapapata wacala usizo sawemule wadala wanatazeka wakumula phansi komthunzi wesihlahla esikhulu sama-orange uthe ngadela wasishintsha le ndaba engabe kusasa uzofumula umthetho wakho umuntu ongenangqondo njengawe mfana wami yakhohlwa kuthiwa ngamasayitholile indaba eyifuna ngithi ngibizeleni inyanga enkulu uPrisakhehle umfoka mkhanyana le empangeni aphathikho amasakhe zamakhathakhatha napha kuyisikhoba sengixhaya ngegqile ukuthi umlilo kuyabhubhuza sangoni kagqilazo umthakatha akubuke sekhipha amehla angakanani awuthi ngikuthandazele kaparibe papa kaparibe pepe fire ushesha washintsha khulufa washintsha karakaja ngiphethe lonke ifayela lakho mfana namapheja 100 zolongidonsa ngo-1 page ngibonelelisa yose kulamule khona ukuthi ungithengele zona ingxebana zakho ngothi ubhobho mfana ngoba phela mangikushaye kahle ungithumela ngenezo yazi ingxebana zakho zithi ziyalelela ngihlala khona ukuze zingifundise isifundo ngosizo iyalele mfana ngisabulutho mina ngisiphuphu kumanikela ngevolovolo ey'theni zakho ipopisa dance ngithi phuma moyo omubi kaparibe papa fire wayithini inyoni samgodini mfana wami engakubuda weyini ile nto yakhe kodwa ukuze ungayicabangeli ushaya kwasana ushaya ukuvukaya ushaya ilutho ngishisana ithayizimbala
Angibalansise la mngani wami very quick. Aphinja ama sanitizer akho awehla wenyuka nawo ukuthi abantu abageze ngawe izandla. Bala baphethe abantu bathi ngeke ukubone lokho mfana ngeke sivume ukupholiswa uyizandla thina. Ngesanitizer exuthwe ngoparaffin nespirit. La ngihlebela leli qoke lungizwe mfune ngabe yakho phela ukhiswe ekhaba phansi kwanongoma bathi waphetha ngokwaphuza ngale nkathi uhulumeni enivalela utshwana. Wathi ungahlakwazana usuvimba emsakazweni usuthi COVID-19 uma lockdown yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Asangihleka kancane mina ngase ngithi muhle sanitizer yakhe muhle bokhosi. Kaparipe papa, kaparipe pepe. Fire. Awuphinde ungibalansise futhi mfana wami very quick. Ngoba phela wena uthi nemali eningi uyimillionaire. Awuganiwe ngapi? Ipapa lona uligoqozela ubani ekhishini? Oh ngakhumbula. Kambe mfana ukhongozwe inkinga zasekamelweni. Ziyaphuma ziyangena intokazi ayike efuna ukuhlala izinze kwazise phela ngcane uma nqela ungangenhlambi enani milimeli. Kaparipe papa, kaparipe pepe. Fire. Wena mfana ngihlukana nokhamba uqamba mango hlambalaza ingane zabantu ukuthi uyikhulelisile. Ukuzama ukuvalekela ihlazo lakho lokuthi awuphethe lutho ebhulukweni. Ithi mantombazane fihlala ingane zenu nansi imonto entshontshe ingane. Babona ingane emhloshana njengamehla amakhulu uyayishuthi. Uthe yakho iqamba igama uthi usemthatha. Ebhedi umuntu umuzwethi mina ngumuntu odala mina ngumuntu odala ayangithanda amantombazane ngalavisto wabanjani uphe ebhulukweni. Phela wena umhlukumezi wemizwa abantu besifazane ngoba bafika kuwe bejabule kuhlehla idlathi bethi hayi namhlanje sizoyibusisa namhlanje sinomala visto bephume sebekwatile sebegqeshazela bethi ngaze ngayichithela isikhathi sami ngabe bengenwe yini angaze ngiyibone mina into encane nje. Kaparipe papa, kaparipe pepe. Fire. Uhamba uqosha ukholosha udonusa mfana udwendo muhle ziyakuthanda intombi kanti uqosha ngosizi lona. Iphela ringabhali mathi uyabhala vele kuthi into eqhamuko semthanda. Makungenjalo ngithi lethu uqhakaza uqanda ikhaya. Phela umaqondana wami ukuthi akasukume bembona. Angisho njalo ishende mngani wami ngisho umako. Ngithi phuma moyo mu. Kaparipe papa, kaparipe pepe. Fire. Wena mfana ngithi hlukana nokungikhethela amagama ufanele ngiwasho kuwe nokungabhalele ngiwasho kuwe ngoba wena owangisebenza. Kodwa mase ngikukhonsula ukhala umemeze ubalise kuzwe lonke izwe uzuduka ngisho isidlo sakini ukuthi olomile nethinta amabhontshisi thu uthi umuzi kababa inhlupheko yakithi usizi lami iqalekiso uxubu indaba ngisese ngikushaye kahleke lapho mfana. Kaparipe baba, kaparipe pepe. Angibalansise la nkabi yamsibiwe ngokwamasondo. La uyarithanda noduma mngani wami ngudumisa. Ngisho phela ngoba uyathanda ungithumela ngomantinda nebangakini emkhanyako. Uzwakale ekhaya untunzulu ekhala esikanandi ethi wambuza wathi kwenze njani manje mngani wami wathi lo baba ukwenzeni manje lo baba uthe yena usethe kimi uthe yena nginesuba zenkani yini manje isubazi uthe yena nesitombi sakwayi. Nasenithi nina nengcilebana zakhe akanyalela ngihlala khona nifuna ukungifundisa isifundo ngabe isifundo sini seningasifundisa mina abafana bami nepopisa dance wasiphose mbawuleli isikhova sabantu asiphuke manje siyasha siyabhubhuza awusayikhotsiweke wena uyimeneje enkulu usuhambe yagugumba-ke manje usuhlala ugodle i-laptop hayi kodwa wangihlekisa mngani wami kwenye imeeting sibizwe yikhulu thizeni sathi masiyiqala nje imeeting wavele wavula i-laptop mangithi ngiyabheka ukuthi ubhekani la kwi-laptop yakho ngoba phela ngangihlele eduze wakho hawu kanti indoda ayibhizi ngalutho la ibhizi ngopopayi ngizwa nje Helena baby girl uphethe kumgalafo Ipingi la madoda vele ngaphambi nsini ngaphuma ngejubane ngayebhathroom ngafike ngageza izandla ngabuya senginikini ikhanda ngathi ayikho le. Kaparipe papa, kaparipe baby. Fire. Kodwa ntunzula wabanjani la ungakhona ukuthi umsindo nokuxokozela. Ngisho abahleli bemcimbi bayakwazi komcineke ubachapha ngenhlamba. Ngisho abasakazi otshatha ugodo bayakwazi ubachapha ngenhlamba. Ngisho zimdola bayakwazi ubachapha ngenhlamba. Ngisho indatheza amaphephandaba omthobisi isithole noshasi kuzwa bayakwazi ubachapha ngenhlamba. Angisayikhulumi-ke kaphuzane umfokampunguzi kwaze kwasiza yena uzimdola umntakali yena le emabhedi unyonyoba emva kwesiteji fanele wakubona nje wavele wakhumula iqhoka walibeka esifundo mfana wakubeka ibopha wazwakala usubalisa usuthi hayi miyekeni umabiyela miyekeni kanje mina ngavele ngamxolela semkhaya kanti unamanga mfana uthwe kahle ihayihili likhale ekhaya kahleka kancane mina ngathi shaya amabiyela kwakuthiwa ngobani ukuthi wesifazane akahlonishwa. Kaparipe papa, kaparipe pepe. Fire.
bathi sengiphuma sengihamba sengitelebhela ngiyithole mlanduzo bese ngikushiya nalokho mfana wami noma ungakhuluma uzokhithiza amagwebo uhambe yonke into oyama ngakhona emhlabeni ngegama lami mfana wami kodwa ngeke kuze kukusize lokho ngoba ngeke kuze kukushintshe ukuthi ngani umanqele ungangenhlanga enalilini mina kapalipe papa kapalipe pepe fire ya mfana wami ngizolonga isixoxe njalo ngisilonda kule ngozi yakhe enkulu engakushaya yona ngeke izikhona iyolokhu ibhibhe njalo mawufika kimi mfana uzocela usizo ukuthi ngikufundise ingoma bese ngiyakufundisa ekugcineni uma usungibonga ngenhlamba zosuke ngifaka induku nje mfana wami isikhova siyashishana ngakihlamba phuma ngihamba bakutshela brother